Menteri Ketenaga Kerjaan uba elhek harenkat kejisan lang Dr. Amanwar Ubadiru Director Health Services MI kilalik hiar syarabat hospital bani ai mensiam ya katai ke hospital bat ya kinong trai jong katai ke caka ajing sumar kanang banla ban ai ke jinjakri ke bapaka sipai ba kinong le sumar ha katai hospital kabadan hajiau Shillong. Bagi wadang ni ban ai mensim ya kini ke hospital bagi nong trai paro ke beri jutong uba PUE menta ya ke jinglong jingman jong kene ke situation jong ni covid up ya ke jingma te banyada da kene ke jingma ke kene kong banyada syai ledi gumno mangi ban sumar syo da ledi ban sumar ya ke yeng ke sam ban sumar de ke para majan marpa ke jungi te da kadau ngi pintu ban ngi wer fi baro ki pai ba baro ko ban ong doktor memang yang bangi don kam ban le ya kene ke vaccination kene ke vaccination hi kan ai ke jingi da ke jungi baro bun ba ki bam simbla sngap mangi habangla batai man ngopo di ki bagi net segi center ke bagi ai vaccination bun ba ki ong ba vaccination ni juga tam judan kata dan kita la kejong gar ko nget gar ko berkat ki jongki dan yu i de ki expert ki jongi ki doktor ki jongi ki jong barabor ki scientist ki bagi page ki TV ki television ru ki jong barabor ba dai teman ai jingida dai tanga vaccination tingi khot bagi aware ki paj ba baro ki ba baro hi ke bala dei baro hi bedi bensim ya kini vaccination ban ai jing da la dia ningkong ban ai jing da ke yang kesem jung ki baro tadi nata kadau ngi ai khulai sen ni doktor ki jungi baro ke hospital fair rawat hospital ki betrace to meet step ki so ya train ado step do meet nang ta de halor bedang duna ki nong tray duna ki manpower wat na kataru kim jum ino ya ke jing syakri ya ke skam ke mamaki train na ke banta ke jing bet ke jing biang na ke banta ban pet em ki men sembri ka government saya ngi kam semlai kono kep ka ba ngi don kam ngi pentip saka government la hai director la ne hagi secretary jongka health department jongka government kila kloy baniarap yangi bagi long ru ki bab ajing mot yangi hagi bun kiliang ki ka ba ki don kamtam ki SOP thama ki penpoi yangi entah ki guidelines ke fair berkelong sia ke jing rap ke jing kerku hoi jepang ki jing thia ki ladon ke jing duna kumbala ong re hostal menen rekat ke jing nguthu jing bulang berki nong tre baki la kloi ban ong ban yan pen he syu sa kuma saputli nang ba ladakan wan biang kumba menen singi keladap sia re ngila pen kre patsa saputli yo kan don kapor ke ba ni haban omlak man pediang tidak kepada ni penhe biang sosok hutuli kan long sia ka jing lad ban aju sumare kita ki badang don kam di tangkini tin bernyat tu boleh kurku bad ngading kan pa kalong ro bagi pai ba ki nam susuir teman wan hostal teman wat ijin sumar lagi dei covid la neki non covid ngi idon ki jakathia ru nam ta ki non covid khamtam nang kita ki ba armet mo ki ba don la ban pun khale sa hi hasem kan mi man ka jing tingi don na pun kre la ka jong ka bagi penyekle jeki jing pang covid bati non covid mat kumju ru ka jing tu kalong gi pai ba kin sobha ru ban sim ka immunization kumba vaccination kumbala pun sneo kan lasha ngim la ban ong kalong 100% ban yada nre apa kalak banyada lese new 4% relan ngideng berkima sekolah increase ka jingyada ban yo like na ka yang ipang takalong ba ngide ban sutu om tang bala yo immunization yo vaccination ba kalalong totally protective mo ndre ngide ban usiar banyada kumbang wat langi tieng mo iki immunization kum hai khunlung dong chinong gi bating ndre hadin berkilas ngutu berkilah simiki immunization ni khunlung kaneru kalong kaju i khunlung ibat bum tre injek de yangi bahe belas ngutu bakalong kajingeda ngeting temban tikalong ga ba kham snow danda ban berkhat mo i khunlung ya bat ngara lo phet rung ya yu te real diong pat ngi belas ngutu ngeting te ngi de ban berkhat mo khunlung ya pha ban injek ya diong pat ngi persiang ban kiar tinggi de ban wat kayaknya kejeng dan berkah emosion kalong kaba yarap kaba ki start sian sekala le study wala kalong ha kejeng badang sen re la persang hi shaban kin ai ki driu mo mentagi don arfu frangut ya ka
dilaklan ini we tak punya yang intip minta kasih penguan kan lo mangidon ki sebelah desyat tu napa hospital kemudian ada kawan pelatih kawa bor jaka ka mangila kata telak ngilaban omlaban leh ne ya kapasiti bengilapan krete kumang yang ngilapan krete adu prapu teli kalau kata kapasiti dengi la dari dalapoi kata ng sepek impal nur ban ong namar ba lese ngin plan kumno ne ngin la plan su namar kidon gini kinon covid ro ngin la bat penyekle Kejing itu lang kejongi juga robot hospital ke private hospital pada sarkar. Ke bakin pentip yang ini ke kejing kejongki ke bagi ke kendu kenapa ke sarkar ke sengutu balak banyarap iki. Yang duna jingtia ada penbun ke jingtia belaya so Dr. Mewan la omenel duna pak kinong tre. Nda bun pak ke borok ke bang nang perkat kumno ban penbet penbiang ye ke jinur kam haki hospital berfer.